Ibi byiza cyane Rezami, reka tunyure mu makipe 20 mu gihugu cy'Ubwongereza turebe ikiri kugenda kivugwamo. Mu ikipe Arsenal bakaba bagiye gufata Alexander Lacazette hanyuma bakamutanga mu ikipe Olympique Lyon bagashaka Hossein Aouar. Ni ikinyamakuru Independent nicyo cyatangaje inkuru mu gihe Lucas Torreira akomeje gushakishwa cyane ikipe ya Atletico de Madrid. Socrates Papastathopoulos nawe akaba gushakishwa cyane ikipe ya Napoli, ariko ikibazo Napoli yari ifite ni ikibazo cy'imvune cy'uyu mugabo, bakareba bategereje ko akira aragaruka full training muri iki cyumweru. Emile Smith-Rowe nundi busore ikipe ya Arsenal ufite ikibazo cy'imvune aragaruka mu myitozo mu minsi 10. Kirantini yaravunitse nawe aragaruka kuri iyi match ya Liverpool ku wa mbere. Pablo Mari akaba yaravunitse azagaruka mu mpera z'uku kwezi mu myitozo. Shokodan Mustafi yari yaravunitse azagaruka mu kwezi kwa 10. Mu gihe Cedric Suarez yari yaravunitse, iyi match ya Leicester City ashobora kutaza kuyigaragaramo, ahubwo akazagaragara kuri match ya Liverpool ku munsi wo kuwa mbere. Affaire à suivre. Aston Villa umutoza wabo Dean Smith kuri wa kabiri yamaze gutangaza yuko bari gushaka rutahizamu, ari nako kandi yanze guhakana yuko Mbwana Ali Samata ari busohoke muri iyi kipe muri iyi sama. Aston Villa kandi yamaze kongerera umwataka wa amasezerano Keynan Davis kugeza mu mwaka wa 2024. Brighton Hove Albion nta bintu by'amatransfer byinshi cyane kuvugamo, ahubwo iyi kipe ikaba yamaze kumenyeshwa umusifuzi uzabasifura match bahura n'ikipe ya Manchester United bakagomba kuba bakira, akaba rero ari Chris Kavana ari uzasifura iyi game. Burnley ikaba yamaze gutanga offre kuri Dar Stephens umudefenseur w'ikipe ya Brighton Hove Albion. Umutoza Frank Lampard w'ikipe ya Chelsea akamaze gukonfirma ko Edouard Mendy bidapfuka kabisa agomba kuba umukinnyi w'ikipe ya The Blues Chelsea, ndetse yamaze gukora medical kuri wa kabiri. Ari nako kandi uyu mutoza yavuze ko Peter Cech yabigizemo uruhare rukomeye cyane kugira ngo umuzamu Edouard Mendy ave muri Rennes aza mu ikipe ya Chelsea. Ikipe ya Chelsea kandi ikaba yatangiye kuganira na Callum Hudson-Odoi rero akaba ari kubaza ikipe ya Chelsea ati akazoza kanye ni akahe nyuma y'abakinnyi bari imbere. Crystal Palace ikaba yamaze kurekura uyu munsi Alexander Sirot akamaze kwerekeza mu ikipe ya Leipzig, akaba yamaze gusinya imyaka 5 ndetse $22 z'amayero akari amafaranga mutanzweho. Ikipe ya Crystal Palace rero ikaba iri gushaka rutahizamu Ryan Brewster w'ikipe ya Liverpool. Everton uyu munsi kayongera amasezerano umuzamu wayo wa kabiri Joao Virginia, akaba rero yongera amasezerano y'imyaka 4. Fulham rero iri gushaka abadefenseri kuri ngubu ikari hafi kumvikana n'ikipe ya Sassuolo kuri umudefenseri Marlon Santos, anako kandi bari no ku mudefenseri ikipe ya Tottenham Hotspur Foyth. Leeds United ikaba yamaze kumvikana n'ikipe ya Sociedad kuri Diego Llorente, no umudefenseri w'ikipe ya Sociedad kuri $25 z'amayero. N'ikipe ya Sociedad yamaze gukonfirma yuko bamaze kumvikana Diego Llorente agomba kwerekeza mu ikipe ya Leeds. Leicester City ikaba ikomeje gushaka umudefenseri bimaze iminsi cyane yisisimba mu ikipe ya Saint-Etienne ishakamo Wesley Fofana, bikaba bisa nkaho rero bitari gucamo igiciro ntibari kubasha kucyumvikana. Napoli ikaba igiye kubyuriramo rero yirukanka cyane rwose yitwarira Wesley Fofana hafi kwerekeza mu ikipe ya Napoli. Liverpool ikaba iri kugana n'ikipe ya Crystal Palace kuri Liam Brewster, akaba rero $20 z'amapaundi nizi ikipe ya Liverpool iri kwifuza. Palace iracyabyigaho. Affaire à suivre. Manchester City ikabiri cyane kuri Jules Koundé bikomeye cyane nyuma yuko rero Kalidou Koulibaly City sankaho yamaze kuva muri deal. City rero isigaje abadefenseri babiri ni Jules Koundé cyangwa se Jimenez w'ikipe ya Atletico de Madrid igomba kugura umudefenseri muri isama. Manchester United iracyagana n'ikipe ya Roma, ariko iracyananiza Roma kuko United irashaka $20 z'amapaundi kuri Chris Smalling. Manchester United kandi kuri uyu munsi nibwo ikinyamakuru Daily Record cyashyize hanze yuko iri gushaka Ousmane Dembele w'ikipe ya Barcelona kumutira, nyuma yuko rero ibya Sancho bisa nkaho biri kugenda bigura intege. Ikipe ya Manchester United kandi biravuga ko iki cyumweru igomba kubona Alex Telles ava mu ikipe ya Porto aza mu ikipe ya Man United kuri $20 n'amadonizi ya $5. Affaire à suivre. Manchester United rero abafana bayo bayifanye imyaka myinshi cyane rero baramuzi, yanyuzemo Levo Malson, akaba ari umusore w'umuhanga cyane kabisa, bavugaga ko azakora ibitangazo bikomeye cyane mu ikipe ya Man United, ariko ubu tuvugana uyu munsi akaba yasinye mu ikipe ya ADO Den Haag hari mu gihugu cy'Ubuholandi kuri wa kabiri. Spurs muri iyi minsi byavuga ko iri gushaka Jesse Lingard w'ikipe ya Man United, ariko amakuru avamo mu kinyamakuru The Athletic aratubwira yuko Jose Mourinho adashaka Jesse Lingard. Newcastle United yo ikiri kuyivugwamo nuko yamaze kubwiye ikipe ya Besiktas yuko badatiza DeAndre Yedlin ahubwo bamugurisha. Besiktas ni imushaka izitange cash mutware. Sheffield United ikiri kuyivugwamo nuko iri gushaka rutahizamu mutoya w'ikipe ya Arsenal Folarin Balogun, umupeti mutoya w'umwirabura w'umuhanga cyane, akaba Arsenal yamaze kumenyesha ikipe ya Sheffield ati muri $10 z'amapaundi. Southampton ikaba yateye mu ikipe ya Everton mirashakamo Tom Davis,
Southampton kandi ikaba yamaze gufungura imiryango ibwira abasore batatu ahangaha ati mutsoke mujye kwishakira amakipe harimo Wesley Hoedet, hakaza Sofiane Boufal uri no gushakirwa n'ikipe yanje mu Bufaransa, ndetse na Guido Carrillo. Abangaba batatu bose Southampton yamaze kubabwira ati mwigendere. Tottenham Hotspur kiri kuyivugwamo nuko umwagenti wa Gareth Bale yamaze gutangaza yuko iyi sezo asinye mu ikipe ya Tottenham Hotspur, ariko na sezitaha rwose birashoboka yuko yayigumamo. Tottenham kandi ikaba iri gushaka backup wa Harry Kane, irakora ibishoboka byose rero ikageze mu ikipe ya Benfica ngumwe irashaka rutayizamu mu Swiss Haris Seferovic. Tottenham Hotspur ikindi kiri kuyivugwamo ni Dele Alli wavugaga ko yajya mu ikipe ya Paris Saint-Germain, ariko French football expert yitwa Jonathan Johnson akamaze gutangaza yuko Dele Alli adashobora kujya mu ikipe ya Paris Saint-Germain kuko ntimukeneye. West Bromwich Albion kiri kuvugwamo nuko iri gushaka rutayizamu w'ikipe ya Rennes mu gihugu cy'Ubufaransa Bayern Young. West Ham United nayo ikiri kuvugamo nuko iri gushaka umudefanseri nyuma yuko ibya Rob Holding bikomeje kugenda bigorana, ubu ngubu iracyari imbere mu gushaka James Tarkowski ikipe ya Burnley. Wolverhampton rero reka rero dusorezamo ni question y'amasaha gusa officializa ibya Nelson Semedo, kuko bisa nkaho Nelson Semedo yamaze kwiyanonsa rwose ko yavuye mu ikipe ya Barcelona kuri konti ya Instagram, hanyuma akaba uyu Nelson Semedo rero uje inyuma ku ruhande rw'iburyo ku ruhande rw'ikipe ya Wolverhampton abaye umunyaportugal wa 10 ugiye gukinira iyi kipe nyuma ya Roderick Miranda, Ruben Neves, Ruben Vinagre, Rui Patricio, Joao Moutinho, Bruno Jordão, Pedro Neto, Daniel Podence, Fabio Silva, hanyuma uyu nguyu akaba wa 10 rero Nelson Semedo umunyaportugal wa 10. Alala anaka amafaranga yo Wolves igiye guhereza ikipe ya Barcelona igiye guhita yafata direct nta nubwo yagumisha kuri konti irahita igenda yishyura Memphis Depay ava mu ikipe ya Lyon ajya mu ikipe ya Barcelona. Wolves kandi yari ifite rutayizamu Leo Bonatini akaba yamaze kwerekeza mu ikipe ya Grasshopper Club Zurich kabisa, bamaze kumutizayo imyaka 2. Anako kandi dusoreza muri aka gakuru kariretinga n'umundi n'ikipe ya Wolves kamaze gutangwa na Game Barage mu kanya, amaze gutangaza yuko Maximiano Arons ari ugiye gusimbura Nelson Semedo mu ikipe ya Barcelona. Maximiano Arons nguyu rero umusore w'imyaka 20 akaba yakinaga ikipe ya Norwich, rero yamaze kumvikana tayari Barcelona yamaze kumvikana Norwich byarangiye. Les amis, ibi byiza cyane.